Ofiisi eyigwaho Deputy RCC Mbarara City Paul Katwire omurikakuba oremu n'Mbarara egenderire okunja kwera ba Boda Boda okumanyana okugonjora ebyo kubateganisa ombyo kwerinda ebyobuyonjo n'ebindi bingi. Sadias Owokunda Vice Chairperson wa National Union aba Boda Boda niwe yabaho okamye byona ahegerireho injira kwatagana n'umushijo ubwo uri nyuma no Vice Chairman kwakwija emishango y'obushuma yaba abantu abakoza za pikipiki kujakura ahabusimu ahabantu kama jara disinye nakugambira ngo ecyanye no kutase mushango nahirwa nkabone namba ya pichejo ikikozere nkagitwara hifom office nabampa eshaha runina babaletira umusibi kandi bakikoze nareba muri so organize okunareba chairman wangi nagamba okutandika union kandi nkatandika n'abantu abali so technical ningenda kubagambira union and cooperatives ekizigire kubita nokosa abantu abatera experience yeneno n'obukulembeze wa Uganda yonna nga region zonna zisikiridwa nina omukiise wa Western region weno nga Vice Chairman. Ofiisi nekora anshonga z'aba Boda Boda omu Western region kandi gibagita Western Region Boda Boda Union Office. Omuganda enkunzi z'entaranta obebembiremu aba Parenting Uganda bayakira Alinitu Ariana ogunuwe yatorino kuba Little Miss Uganda ab'omwaka 2024. Thank you and thank you, Lord. Here before you is atebekanisiibwe Little Miss Uganda Foundation eri mu Uganda ekitebe kyabo kiri Kampala haza omwishiki weitu Oriana o P5 akaza omumpakezo kandi yaragamaru wasingire Uganda yona mwene rizoba nawe twantumwakira ahabwo kuba crown ejo neza kuba erhano omu site ya Mbarara. Abwishongije abazire bashaba konjamano omukwera abaana okutungura entaranta. And so we must join the family. When one of us succeeds, we should also dream. Mwene tuenda kuencouraging abazire mwene leka tujumbire okombeka ebitone by'abaana bakiri bato ahabwo kuba nobutakumanya umwana cyari kuza kubanyesya. So nitusiima abazire ba Oriana okureba ngo mukakitamwa amani kandi mwakwatagana neitwe. I am the reigning Little Miss Uganda and I am going to represent Uganda in the Little Miss Africa competition in Egypt. I am really proud of my country and I believe that I'm going to win because I am representing Uganda. Omwanyugu bakosomutsogo okusima abazire nabeji abehireyo kureba ngo bakora ebisambi kwendera ekyamushanja bw'omwaka 2024. Wa TV West ndi Senyomo Gideon.